O niguo maundu ma kuhanaga wabici-ini cia mugunda wa Embakasi Ranching kuria ene cia Siaya mari na matukuya mekinyirie wabici-ini ici makienda kurutulura arugamiriri a mugunda uyu. Ni mweri umwe urikitie kuhituka riu kuma riria uria wari muikariri giti wa mugunda uyu Mwangi Thũita akuire kuria ria matigirwo wathani-ini uyu. Umuthi mekorire haceke gukirikana onao ni makoretwo na mutugo wa kuhahama na gukungia wara uheani-ini wa taito cia mugunda mugaru na riathana ria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Matongoretio ni muikariri giti wao Kimani Irungu ene cia Siaya ni matabanirie mururungano makimenereria arugamiriri aya makienda meherio wabici-ini no na ihenya ta uria kwahoteka kumana na ngukumio iria egumeire mugunda uyu. Ikiwa kuna kitu ambacho inatakiwa tugawane, kama hizo pesa zile ziliuzwa matinga yetu, ikauzwa ng'ombe zetu, ikauzwa ng'ombe buzi zetu, yote iwe imegawanwa na hii kampuni ilale salama. Kwa ihinda iraya ene cia Siaya makoretwo magitindikiriria kuheo taito cia mugunda niguo mahote gukuria mugunda uyu. Everything be accounted for. Land plus all the assets that were in this land. Kwa hivyo hatutaki kuambiwa tutagawana tu shamba nendeni salama. Hapana, mali zetu ziko hapa nyingi. Mugunda uyu wa Embakasi ukoretwo na ngucanio kwa ihinda iraya kuona ati riri tirio rita ria mbere githagathago ta giki kwiyumiria o ene cia Siaya magiteta kuhahamwo na gutunywo mugunda na njira iri na kiriga. Mamwe ma mathina maria managumira mugunda uyu ni ta kwaga kuheo gwa taito, gicunji kimwe kia mugunda kwenderio makiria ya mundu umwe, mugunda kuheo andu matari na shares mugunda-ini uyu na mathina mangi matiganite. All directors and senior staff must step aside. Number 2, the office of Embakasi Ranching Company must close down and government takes over. Number 3, there is no land for non-members. Yes. Number 4, shareholders must be compensated for loss of user. Ene cia Siaya riu marenda aria mahetwo mugunda na njira ya kiriga marutulurwo na mugunda ucio uheo andu aria magiriire. Director akikufa mtoto yake anarudisha. Director akikufa son or daughter anarudi. Ama bibi yake anarudi. So tunauliza hata wakati chairman Mwangi wa Thũita alikufa, hakuna mkutano ilitanwa. Walichaguana huko ndani. So hii shamba ni ya directors ama ni ya shareholders? Haya mashamba ni ya wazee 3,500 na haya mashamba ilinunuliwa 75. Kwa hiyo hawa mambo wanasema ni mambo ya kuambiwa, mambo ya juujuu. Mambo ya kina ni wazee 3,500 waje hapa wakawane mashamba yao 24,930 acres. Utongoria thiini wa mugunda uyu ukoretwo uri wa gutiganirwo kuma mundu umwe nginyagia uria ungi kuria riu ene cia Siaya mathingatite kwambikwo mutaratara uria wagiriire hari guthuraga atongoria mugunda-ini uyu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.